Kien l-ħabta tas-sija ta' 3 wara nofsinhar meta residenti minn diversi lokalitajiet spiċċaw mingħajr il-provvista tal-elettriku. Fost il-lokalitajiet milquta kien hemm il-Belt Valletta, il-Marsa, il-Ħamrun, Santa Venera, l-Imsida, il-Gżira, Taslima, iż-Żurrieq u lokalitajiet oħra. Fis-sqarrija Lena Malta qalet li l-qtuħ fil-provvista tal-elettriku kien ikkawżat minn ħsarat fi 3 cables għal-ħabta tas-sija neqsin 10 ta' wara nofsinhar. Il-cables bil-ħsara kienu dawk li jissupplixxu l-Belt Valletta u żoni fil-madwar, il-cable li jissupplixxi l-Freeport u dawk li jissupplixxu l-ST Microelectronics. Lena Malta qalet li meta ġie lura d-dawl dan ġib qawwa iktar minn normal, sitwazzjoni li waslet biex iċ-ċumnija tal-Power Station tal-Marsa bdiet iddaħħan. Iżda skont Lena Malta ma saru ebda ħsarat fil-Power Station. Lena Malta qalet li qed tinvestiga x'wassal għal ħsarat li kkawżaw il-qtuħ fil-provvista tal-elettriku. 5 ijiem ilu nofs Malta u Għawdex spiċċaw mingħajr dawl wara li seħħet il-ħsara f'wieħed mill-boilers tal-Power Station ta' Dellimara.